menani-nani sama bumi. Benda. May ikot ko le. Oh, si kabul. Menani. Lambat kasi sa awit mati na sa para minoro male. Sudah. Mana sa tae. Kanas. Tadi lelo tayo sa masalon te. Maloy ki. Pate. Ito ano? Oh, yo ya, man. Sabihin ko sa tayo si Kembang. Masaya ko rin ko tayo, pero malulunaw ah. Ayo dikotir-kotir kene nito. Ano dito? Kita via. Di-share ka to sama. Ako pelan biar tak saya rumah buru. Kira iya ulun ada to. Iya, pamen susya to. Iya, sabab minum matampu tau. Iya, Oh ya, alala dia sini tuan itu lah. Pakalo ulit malende. Ya itu petahu ini dari itu mamar rumah berangkat atau lena duk kepenganan tinggi. Iya, hal. Susya lang to. Susya lang ang tisya to. Iya. Iya. Oke, ada kisah sedih di samping petani pemirsa. Wah, ada apa? Wah, well. Ada nih kamu kipas. Berarti bentong lang itu basa mengkali itu dari dekaran jodoh. Mana? Wali dekaran pejodoh na demo. Wali dekaran pejodoh na demo. Wah, wah maraki mi pasti salah na anu kita setan tadi. Satu orang kemari barang. Nila puto kan jodoh itu. Teh apa nak ini? Sisi dong sakit. Aku mentir itu lubai nila komite itu tolong lan. Tak ada mati tuh buka